Lajang rekomendat seni ngomolehan nomor 4 liwas lanturnya ini mangdane saya dari ukur banget. Dadane sareng sami sane wangi ya, sane makin lanturan titiang ring pemilat sane ngomolehan nomor 3. Ini yening sampun saya galah aturan titiang jurusan medal. Om Swastiastu. Para panureksa sane wangian titiang, ide dani sane tresna sihin titiang duta saking Kabupaten Tabanan mangkin jagi nyatoyang sane memuda I Kurmawu ngambung. Ide dani ngirangang satu I Kurmawu ngambung ya. Nge? Rados kenta pirangan ya? Ngireng biasa. Kacerita itu di Pasir Arnawani ada penyu ajak ke dadua lo lan muani. Ia subama kelo nongos di Pasir Arnawani itu. Kulit nih, awak nih selang pesantur gede moko cara tiang. Iya madai Kurmawa. Nah, ane elu. Nah, awak nih mesawang kuning. Madani Kurmawi. Nah, sedina-dina aja kedadua ngulurin kita neda gangga mua bulung ane lung-lung bersama-sama kan tuh warel pembahasan. Nah bene sanitiosan pesliwar kalih tetedang ngajak piana lan keluarganya mekejang soroh bene lega nantamin kemelahan Pasir Arnawani. Nanging I Kurmawa lan Kurmawi merasa sebet, merasa jengah ngiwasing parisola bene pas liwar ngajak piana lan soma pati kepo. Lantas I Kurmawa ngomong teken somahnya kini, aduh adik Kurmawi rasa sempat kena beli nih nepukin nama berayani pesliwar ngajak pianak soma cek sekali ngewere rasa yang beli mula lacur beli nih ngajak adik kayang kejani iraga tuh singelapian yang alpun adi sebukanya rasa yang beli matalo apa sih tuh sing gelekat pana iraganya. Lantas I Kurmawi mesau dia ajo beliau saja bukan orang beli iraga jek tusing telah piana. Nah dia beli masa selang beli dijami melahan ke iraga kebu fungsi kebedau kegedi kebedau beli I Kurmawa mesau. Nah ini anto pepino abine main kina main raka-raga menau ke Pasir Bedau dia pendini seliu ngalah tetedan liuman tetedan anto tusing yang rada yang raga bagio yang ning raga tusing ngelah piana
Nah, lantas ikur mau lan ikur mawi berjalan ya ke pasir bedau. Pejalan penyune kunapi semata alam entot. Nah teka di loloane iya kurmawa lan kurmawi nepokin buaya aja kedua sedang mememah gelayah. Lantas buaya ini masalah dia penyu aja kedua lah kan hijau ke adik itu mau gregotan apa mah cara anaknya ngamul nepukin ada apa main orahin agak nyenawa-nawati ngidangan nulungin. Lantas si mau mesaut banyak mesaut inggih jero tiang sepa kalau tiang tuh sing piana mangking yakti sekali atur jeroni wausan titiang lakan mampu mereka kepedau titiang sampun mekelu tuh sing piana. Lantas buayanya nyaut pas sedih bukan itu dah awaki bidang gitu masih. Nah ipidan awaki kenyang mata lo keplos di loloannya dia tusung masih ada nih lekat kenyang nanti awaki mata lo buka lagi babak nih poten dayang masih lekat panak lahir tidak. Nah jadi baja tutur ini ibidan karena awaki tuh sing ngelapi anak makelu lantas awaki nasi cering idem pedara surya nasi cering mangga awaki liu ngelapana. Nah saking telap awaki nasi cering lantas pedara surya ijenin pangandika apa awake suwon mata lo diehe apa mata lo di pesisi gitu ya nan panginda kayang i Batara Suryani. Lantas Kurmawa matur yang nggak sampun nikah mungkin tiang jagi mereka lunasi cer ini de Batara apa ngeledang tiang sarang kurenan tiangnya ngelah piana. Kurmawa lan Kurmawi lantas kamu ke tengah pasir di parangani ane ngonyol di tengah pasir Kurmawa lan Kurmawi nunasi jaring ide Batara saking telap sedina-dina tuh sing mekesehan yang ngebedi Kurmawa lan Kurmawi nunasi jaring lantas rau ide Batara Surya ceming ngajak kedah dia Kurmawa lan Kurmawi telap tepuk dira cai lunasi ce subetawang napi tetujon cai ini aja udah dua lunasi ce tekeng mira. Nah jani mira lakan ini kaya cai aja kedah dua sumudang metalo di parangan di tengah pasir yang anu metalo di tengah pasir mira tuh sing akan bisa nulungin. Nah tuh di pesisi ada tongosan
jeseng saya nyana nira aneh nicenin kamarta apang taluhe engsah dadi pianak tanah laut ikur mawa lan kurmawi maturan suksema tinggi matur suksema tiang majaring Ida Betara Surya mungkin titiang jagi metalor ring pasisi lantas sesubani poleh pandikayang Ida Betara Surya gelisang satu ikur mawi merasa teken dewek ngelakar matalo yang ngomong teken pernami beli tiap memakai matalo beli maya tuh beli kamu ke pesisi tadi peninggal apa sekali aneh pandikayang oleh Ibu Betara Surya beli lantas ikur mawa lan kumawi nuju pesisi ikur mawi ngiling-ngilingin tongo sani melak lah karo ngai bambang lantas ikur mawi matalo ke urugen talohe ento kalina ngungsi ke tengah pasihe maku dambina suba lantas talohe ento ensah panak ni kurmawa lan kurmawi pesliap menuju ke pasihe lega kenah ni kurmawa lan kurmawi nepokin pianak ni pesliap saling kepo bercanda di tengah pasihe suba lantas pianak nih kelih suba pada gede lantas kurmawa lan kurmawi ngorahe pianak nih apange nyanan di metalohe ngaleh di cisen pasihe di bias-biase Ika sampun mawina penyunyi matalo di biase sekadi mangkin. Nah, semetong uning penyu kan kali. Nah, di jenis ke penyunyi matalo di biase. Mangkin saya nang penyunyi sampunan sekita-kita nampak penyu ngangen sate penyu. Ya, miring aja pang tangan titiang tutup titiang sinap untuk para masanti om santi 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 om. Ini dari serang sami punika diwawu penampilan saking pemilat sering boleh ham nomor uji 3 sani mangkin lagu